Hi guys, my name is John and I'm listening to Mama Okay, novi todo lava vao medo fien na le afisia le fien ya George na mo ye wo de kakple mi 103.1 FM Papa na oji be mi ado to mi antom ya vi the only authentic mama Emefa egbenye eprepen keke adelia le pakpe vekle vevo ene imemie le todo lava vao bonsoir bon arrivée. Away so bad Dunenyo Borborbor playing at the draw now live to be Royal Casero da Chile Kokomlemle Accra Ghana. Manana nyebe nyele live le authentic mama page on authentic mama page on Facebook the live la fima eyata atakpo wona katan clear live le authentic mama fan page on Facebook na me.
mana na nye be nye kale live le akpomile nuka Top FM online on YouTube ha me la fima Top FM online me la fima le YouTube na iko akpo na katan clean kale la fima nene makemi le live le Gh-CEANA TV le YouTube ha me le live le North America de come Yata mi komo nupopo ya mi do ja na me yokata le North America all over the world watching the show or viewing us now. Me be mi aweso bonso na me. Fie na me lo afek plekbe mi do fie fa fe na me. Ke ame yokata le North America area so wa. Ya o ya me fie yo. Ke mi o ya enye fie le mi agbo. Ta fi se fi kenela. Ya hogbe dona me cho Ghana to come Ele authentic mama pledge to Dunenyo Borborbor show. Authentic mama pledge to Dunenyo Borborbor show. When custom live show 40B Royal Castle Road like a comlemle Accra, Ghana. A high background signal I took King Solomon Borborbor Group Talk Ball Volta region. King Solomon Borborbor Group Talk when custom yele to no lava van. Yata Mado Jana Meyokata already they are live on Authentic Mama fan page. I welcome all of you once again. Ameyo Lekponye all over Gh-CEANA TV on YouTube, Gh-CEANA YouTube page. Hello Gh-CEANA TV Ejia. Yebe Akpe Mikatamia Wezo. We are running from now to 8 p.m. Yedo jana mikata ke wana aje komale abeleke mi lesson play Borborbor will be running from now till 40 minutes of the show. Borborbor ngo anojina me iyata tudula mi kom yape nka takuvio ne mi already ela be Borborbor chimato me kokbo na me immediately after Easter program ya Eyata takuvio na no jajramdo ke nene mani agbajato miano view Saudi vote at all. Get ready. Plem ya pavo na no alina me. Me Borborbor va ivo kwa ke mama yiji pele agbaja nungwado na me. Hafi mawunu pele evehabu wado yata miato minoto aji. Domahi mako zigiado to Israel na devi maweta agbakova wunu na me. So that is a line now for the music segment. Mana na nyebe. Ameyo kata authentic mama fan page aji lekponye. Alo meyo le Gh-CEANA TV aji lekponye all over the world. Mebe akpe mina video. Share the links to your friends. Invite them also to tune in and listen to Authentic Mama on TopRadio now. You can leave your comments, your messages there, and I'll do the needful by reading them out for you. Any shout out for your families out there? I call messages so I do that. Mama, look at and Jojo, you jolly Ghana to come, Nyape le Ghana to come eta kakao abe newspaper headline segment a never the year there le segment mako avenami elabe ehia enyobe mi asene you le jojom le Ghana to come play outside Ghana le mi antomia degbeme ye mi anya le kemia wo anya zozo le to come eyata newspaper headline segment a vale ye yinwe toji. At this time, talk on your text and WhatsApp messages. So one of our elabelle text message segment. Macron or messages. So katana me. I may you to be your dog, but I'm young on the Ghana to me. Allow America to come in UK, wherever you find yourself at. Then to be a dog, but now on you can also leave your comments, your messages on Authentic Mama fan page. Macron katana me. Allow on the WhatsApp number 0244 066752. 0244 066752. Mahalo katana me WhatsApp or the same line text a message 0244 066752 text or WhatsApp message line. Mama yona me mahalo katan. Namye yiji a health segment. Nyapenya enka lamesenya o
la mesenya oji popoa mia ponu chonti aleke mia pomia dokyo le yeyi o memiele aleka megbeto le kukum abegbo enek pa aode ehia eyatamiko segment ekemie chonko na be your health your wealth and your health your wealth ope la mesia enye wosika eyata ne mekpo la mesenya jo aku fifila wa dio de to me evo na wo ma. There is no other way. Nakatro agbo. Eyata no vitro lao. Nia ponucho la mesenya onti. Egba topic ekem nia ponucho as health topic anye stroke. Bagbado stroke. Alok bagbado. That will be the topic for health segment. Nearly fortunate, me have a nurse from East Legon Hospital. East Legon Hospital. She will be in our midst to talk about stroke and the causes of stroke. In case you have a stroke, what you need to do and how to maintain yourself. When you egg health segment, and the last segment will be the phone in segment. Manami mon pokpo winton to ado susuglo chonya yo asebe jolegana to come alo babia eke laso na bia cho health segment. That will be the last segment of the show. A phone in segment where we interact with our listeners or viewers all over the world. Eyata minojajra don't at the phone in segment. Ya pesi so niyo katan la miasi miagblo mabu mana miagle. Happy enuka belated enuka Easter to all of you. Mejolo miagba didi elabe Easter va come true. Emoko zomi level the one eveduko eyata novi nemeka senkonye kosa ton ene over you are kokem se dodi komielele amuduko alo amunutome. Namie degbo mi ka degbo mi ba odona amuduko alo mi ka voter radio ye mi ka gbo be mi idoti so mi away up 5:30 p.m. on Top Radio 103.1 FM. Got 2 minutes bla at 222. That is where we start the show. Let's talk more music. And when the time comes for the segment, I'll take them one by one. Don't go anywhere. Please stay tuned. Authentic Mama Oyona. Yeah, always okay. Mele live Authentic Mama fan page on Facebook. We are also live on Top FM Online on YouTube, Top FM Online on YouTube, as well as Gh-CEANA TV on YouTube, Gh-CEANA TV on YouTube in North America. Yahweh so. Authentic Mama, the 103.1 FM.
Authentic Mama, the 103.1 FM. Oh, Baba, you know, no say Emefa. Yeah. How did that contract stop Emefa now? When I say Emefa.
Hi guys, my name is Dunenyo and I'm listening to Authentic Mama. Authentic Mama, the 103.1 Dolao abaleke winto na lese bedela yesu bona avadro bono angbadi to kata yata mitro jime amesia me natro jime ya enu ehaya elenu holomi amegbeto pomio be abaleke miato mienya bedela yesu kristo a mutreva yiko yemiedu enka Easter ole enu holomi King Solomon Borborbor group to le gbogbo bedela yesu amati to avadro bono amesia me kike mokata Eyata mesia menatro jime Amesia menatro jimelo nkume popoma na igbe magbe o What text and WhatsApp messages to one of our farm 0244066752 text or WhatsApp 0244066752 541 God a 2 minutes blank and never da ketu to no le Dunenyo Borborbor kulenya jojo na pen kosem live authentic mama Emefa pen kosem nela Maditi Kram Akle messages so na me at a kabakaba messages so none of our farm 0244066752 Makomon Papa Yamado Easter project when you na mikata mia we do Easter lo mia we do Easter aha ame yo de afa amonuto me particular mi akpebe Borborbor yo mi va do la fema life la fema ke mi ame yo metande wa ha menya be hike mele sesem midri la fi hodo dio nambe
Authentic Mama, the 103.1 okay. Okay. Okay, no to the lao. TopRadio back for Okay, no to the lao. King Solomon Borborbor group told when commanders say to amono to ame. Yeah, first song ya me covename. Messages time. It's time to read your messages. Text and WhatsApp messages. You katam you do that le Facebook ha makle. Manana nyebe nyele live clear streaming le authentic mama fan page on Facebook. Authentic mama fan page on Facebook is clear. We also live let Top FM online on YouTube. Top FM online also live on Gh-CEANA TV on YouTube. Gh-CEANA TV on YouTube. Miakpo wana katan la fema ha clear. Eye miele live. Eye miele Ghana. Miele America to comment godo. Eye ole mian kosem. Eye tane wana ya fifina now and netie be ya sponsor program ya wo advert le program ya jia ayom le program amegbe mako no badedre anyi emegbe ne mele pakpa mako no badana na yom mekayom fifio ne mekwedre mekayom fifio na yo miawo advert now ela be manna na nyebe advert they said miawo na la fia la America to come katan ha wolen kosem all over wolen kosem amesem ke la fisia finya le YouTube kwa wolen kosem la fima la be miele connected there yata no fit to do la ko wo advert va ne miawo advert na le Top TV low Top Radio jing le program ya ji particular yom ne makbede untio Mandna noba emegbe kake said that it's time for text and WhatsApp messages. Hello, Mama. Please, good evening. I always want to listen to you. You are the best so far. I wish you all the best. Good evening to all my friends, especially Votarians. Greetings to all of them. Okay, nkome lewo so nyimekpo nko ta nyimetayo nko ta efo akpe ameidre da akpe kake nyimekpo nko lewo so nyimetayo nko. Hey, good evening, my darling. I'm Nature, watching you live from North Kaneshi. You are doing a great job. May Allah bless you more. Thank you so much. Efonye Nature, ebe lekwenye live to North Kaneshi. So North Kaneshi tokata akpena me nyawele tojing. Hey, happy. Okay. Authentic Mama. I am listening and watching you live. My name is Evangelist Christopher Komla Agbekoni from Soweto, Omanjo, inside EP Church, Omanjo EP Church. Evangelist Christopher Komla Agbekoni from Soweto. Okay, Evangelist, thank you so much. Akpebe mielenkonye semle Soweto mlafima. Hey, sister Emefa, good evening to you. I want to use your platform to extend my greetings to the following people. Mary Aheto, Naomi, Nyewove, Blair, Agnes. May the good Lord protect them from any sickness. From Thomas Aheto, Dansuma Shabu. Okay, Dansuma Shabu. Okay, Akpekaka, Dansuma to, Akpebe Mieletwadi. Kaswato had the same thing on Amenyebo Letwaji Alec Begbe. Thank you so much.
Eyabe, good evening, Authentic Mama One. May God bless you for the good job that you are doing. I wish you more strength. I wish you more strength and long life. This message is coming from your friend Agbeko Walter at 37. It's been a while. Okay. Efo Agbeko ele ponye Walter cho 37 military hospital afuma akpename ame Yucatan lenkonya sem le 37 hospital. Thank you so much for listening. Okay. My text message so helem have you ever you WhatsApp toji or had tonan of avam le 0244 066752 0244 066752 text or WhatsApp mark lokatana me. Okay. Top Radio 103.1 FM. Your phone in a text message segment man. Okay, Abe, good evening. Was expecting to see you at the village Easter. Hope you are doing well. Yes, I am fine. Dr. Williams. Okay, Dr. Williams. Thank you so much, Doc. Maybe we make more. Wow. Okay. Top Radio back correct. Hey, Abe, Authentic Mama One, you are warmly welcome back. I hope all is well with you. Please, I thank God for your life. May the good Lord bless you and the family. Oh, from SK Henry. SK Henry, Mom. Okay. For Henry, thank you so much. Megbo. Fiegbo. Eyabe W Gabi Beve. W Gabi Beve. Good show, Authentic Mama. Thank you so much. W Gabi Beve. Ele Ashama Central EP Church Men Fellowship to akpekakaka ele ponyele emoji. Okay. Text and WhatsApp messages so hlemele. You can also send your messages and I'll do the needful. I'll read them out for you. Okay. Eyabe. Yes. Oh, okay. Okay. Thank you so much. I'm a you message so do that madaku nyapen kona no yabe hello Authentic Mama One. You are the best. Thank you. Thank you. Yabe good evening dear. You are online. Lots of love. Yes, thank you. Thank you so much. Echo Self-Dying Women NDC Women Organizer Mama Mary Salo. Thank you so much. Self-Dying Women Organizer for NDC. Mojikplemi Lemiakpom Meduna Women Organizers Sokata Bela appointees Sokata Le Self-Dying constituency man. Okay. Now we to allow Top Radio 103.1 FM messages time here. Kake amaiji makapo haviade na makakele messages so na me akpebe miele toaji no we to allow say that. Yeah, you. Corridor the Top FM nam. Namase Emefa, the only authentic mama. Mama the cape. Top Radio back correct. Authentic Mama, Authentic Mama, Authentic Mama, the 103.1 Oh, I'm a jammer.
Authentic Mama, the 103.1 FM. Danato Penya Fanduka, UN General Assembly Hall, Mashama Naruto, Authentic Mama, Emefa, the top 103.1, Akakabo. Novi to the Lava Vow, 5:57 p.m. on Top Radio 103.1 FM. FM Matiti Krawa will be heading towards Health Segment. Egba mi gbonu pogbecho lamesenya ti ekemie chonkona beg bagbado ekoyobe yovogba me best stroke no amado best stroke lamada if you ba mag egba to tepedeka epeka fra epe no glory tepedeka epa bodeka matenwa kafota alo afodi awona deka le na deka
In recent time in the world, in Ghana particular, issues over the health issues, so especially stroke, bagbadoya, agbosu, even those days, minyambe ametichioya stroke lena kake in recent time, the view go hang bagbadolo lem stroke le the view go hang lem. Ekemia medical expert le konyi for abe edoado abe diabetes abe BP abe stroke infertility klebu boado over le common le Ghana pa eye ole Ghana to wom alegbegbe o miapa nududu oyelo miapa gbeno no aleke la gbeno basa basa o mele nudu lo o mele mi koji va le checking miapa system o lo alo atike iyo me blobe mi akọ atike le be mi akọ mi le kokọ le mi ado kwesia no kale wo be edoyo over le common especially stroke le Ghana ele very common kase na bi akpono vi ko be stroke le Egba, that will be the topic for the health segment. We are talking about health and stroke. And me lucky be me have Amade, a nurse from East Legon Hospital, a nurse from East Legon Hospital. At the Gomenami Bagda Dogomele Vegbeme, Nuke Cosne, Alunike Henevana, ye Nuke Melebemia wo, and Nuke Pukulebemia Niatri wo. Be stroke maka vale ameyo mele hada no low ha neke ole be na wo be na ton ada do ma wa da ple enu you he na stroke governor eya wutie mi egbonu pogbeto so get ready Madam Regina Tete Madam Regina Tete from East Legon Hospital as a nurse for no cho bagbadon tina mi kenye stroke unti enu eke heneven enu eke bagbadon no be stroke de nuka onye nuka egomedede ye nuka hena stroke governor alo bagbadon vena mi ye enuka wuku miape karata ado alo agbenono ado kai hena dolele mave ye aleke olebe na wo nena dasla agbenono alo nu mafuku unti be na no the die ame yo stroke let me ho alo bagbado let me ho ha me ketone mi asemi anya no ke olebe mi awo aleke mi maintain mi adoke obe doma ajo. So it's time, it's exactly 6 p.m. and it's time for health segment. So I will not waste any much time. But before then, keep sending your messages, text and WhatsApp messages. So Medekuku Minodom Dal 0244 066752 0244 066 752. Nanebe madogbe na wololoto la America to come. Madogbe na wololoto la Ghana to come. Just send me a WhatsApp or text message or leave your comment on the Facebook page, Authentic Mama fan page on Facebook, Top FM Online on YouTube, and also Gh-CEANA TV on YouTube. Authentic Mama, the 103 point. Authentic Mama, the 103.1 That's a beat, yeah. Authentic Mama, the 103.1
authentic mama, the one authentic mama, the 103.1 FM. Haya bemi ado babana efonye breaker efo breaker ele medina nyefe regular listener de ka odometoya sienkonye alegbegbe breaker ebu fofo ena menye be ifofo meka value mako haya be mado babana osia breaker le medina babana o ena menye be ekwa no jile eprepen keke bla vevo adeli agbe le vika enuka amonuto amele pipe la fuma lapo abaloven monji la fuma fife monji la fuma ye ekwa ano eyata breaker me be baba na osia authentic mama be baba na o baba me fa no kake nene komi ado we to nya benye to me kaka vai eyata mezusenia na ota me be baba na kuna se ase come enya elo ame yo katambu pe family so egbe Saturday ame yo katan bu pe loloto la pekplegbe eye egbe Saturday amegede o kai tome la fisi afia baba na misia ehaya mekodona me kumenyano Authentic Mama, the 103.1 FM. It's time for health segment. The topic and bagbado stroke. Like causes of stroke, how to prevent stroke, and in case it happens to you already, how to maintain yourself to live long. Ne agbenanyo na me novi tudolao ye ya de benya senupo mia ho no chocho mia ponu ple Madam Regina Tete. Echo enye nurse le East Legon Hospital epeye yade be wadro nya mekpelemi yata miketo ne babia de ava noye am nya bia fa na nye bia ma kwedre wadon na me yata mekachiji crown no toaji nya ayiwona aji Ago madoba na mikata egba mi akun kude stroke
alo bele mi adegbe mi ama agblɔ be ame aɖe gba alo Top gbagbadɔ. Radio va kɔrɛ. Gbagbadɔ adzɔna ne wòzi be eŋu yi ke shina yina ɖe ahũhɔa ƒe akpa ɖaa, etɔ te le eŋu ka aɖe ƒe xexe alo eyi ke wòzi be eŋu ka egba ta. Ne míegblɔ be gbagbadɔa, hatsotso etɔ̃e li. Gbã míagblɔ be ischemic yi ke fia be eŋu ƒe shishi yi ke xea mɔ na eŋu kple oxygen be wòava ɖo míaƒe ahũhɔa egbɔ o. Evelia nye hemorrhagic, edzɔna ne ŋu kawo gba. Eye etɔ̃lia yi ke nye transient ischemic attack wonye eŋu ƒe shishi yina ɖe ahũhɔa ƒe akpa aɖe gake mesɔgbɔ hena ɣeyiɣi aɖe o. Woawo nye hatsotso etɔ̃ yi ke nye gbagbadɔ ƒe hatsotsoa woawoe ma. Gbagbadɔa enye ahũhɔme kawo ƒe dɔléle. Efia bena ne míekpɔa Top Radio va efia kɔrɛ. be ekpɔa ŋusẽ ɖe eŋu kawo yiwo na oxygen ahũhɔa dzi. Ta ne ahũhɔa mexɔ oxygen yi ke sɔgbɔ oa, ate ŋu agblẽ ŋu le míaƒe ametsia ŋu. Ke ne míegblɔ be ahũhɔ alo be gbagbadɔa, nukae nana be wòdzɔna? Gbã míagblɔ be lolo akpa. Ne gbagbadɔ le ƒomea mea, yihã wɔnɛ bena ame aɖe va gbana. Eŋusɔgbɔdɔ hã wɔnɛ. Suklidɔ, ne wòzu be ami sɔgbɔ ɖe míaƒe lãme ta míagblɔ be eŋumemi ƒe agbɔsɔsɔa yihã nana be ame aɖe agba. Edzidɔ, aha sɔgbɔ nono, atamanono, atike vɔ̃ɖi yiwo ke esea meɖe mɔ ɖo be woazã oa, wo katã wonye ame aɖewo ke nana be ame gbana. Ke ne wòzu be wobe ame aɖe gba, dzesi kawoe míate ŋu akpɔ le amea ŋu? Amea tɔtɔna, aɖo ya eƒe nuƒoƒo kple nugɔmesese asesẽ ŋutɔ, eta ɖuna amea. Amea egbɔdzɔna le eƒe ametia ƒe akpa ɖeka alo evea katã. Yaɖo yia ŋku ɖia fu na amea. Yaɖo yi hã amea ƒe ŋkume anɔ totrom alo eƒe ŋkume amui. Le ame ɖewo gomea, womete ŋu zɔna le wo ɖokui si o, ke dzea ɖe wokpe ɖe wo ŋu alo wolé eŋu ɖeka eve aɖewo hafi woate ŋu azɔ. Elabena wo zɔzɔm awɔna ne wɔ abe xexea katã ɖo tɔtrɔm ene. Ame aɖewo hã taflatsi gake wodea ŋugodo ɖe wo ɖokuiwo ŋu eye wòzu be wo ŋutɔwo mate ŋu aɖo aɖuɖɔ alo be ahũhɔa magblɔ na wo be aɖuɖɔ wòtɔ alo kafa afɔdzi woada afɔdzi woazɔ ada afɔdzi o ta woɖenɛ alo woɖɔnɛ ɖe wo ɖokuiwo ŋu. Yaɖo ya amea mete ŋu ƒoa ŋu nyuie le dzɔdzɔme me abe ale ke le dzɔdzɔme me wòle be míaƒo ŋue ene o. Ta ne wòzu be ame aɖe dze dɔ le aƒeme alo be wòle kɔdzi kram ƒe gɔ̃hã ye wogbɔ kpɔm, ye wòzu be dzesi aɖewo dzedzem le amea me fia be nukae wòdze be míakpɔ ɖa be nenem dzesi yawoa, woate ŋu afia be amea egba vava alo edɔléle ma le amea ŋu. Le yevugbɔmea mí hã nane yi ke míeyɔna be fast yi ke fia be míaƒe alphabetawo A kple T. Ta le woma katã mea, ne míekɔ fea yi ke nye Efa, míate ŋu akpɔ be le Efa fia be face ke fia be amea ƒe ŋkume, ne míekpɔ amea ƒe ŋkumea, ne wòzu be míebe amea neƒo ŋu ɖe, ne amea ƒo ŋu kɔ alɔgbɔnua, leke wòƒona ŋue? Ɖe wòƒona ŋua ɖe akpa ɖeka alo eƒona ŋua le dzɔdzɔme nɔ ale ke wòdze be amegbetɔ na ƒo ŋu ke eƒe ŋkume na adzɔ nyuie ɖe ene. Le evelia alo A ƒe dzesia yi ke nye arm ƒe weaknessa, míakpɔ ɖa be amea ate ŋu akɔ abɔ edzia, ate ŋu ado asi ɖe nane gbɔ kaba abe ale ke le dzɔdzɔme nu amegbetɔ gomea
miaton akwashi ado ashide na rebo a na na me ama wonem alo bana na mawe na ma afia ba abo amakan kwana eji o na obe ya akwaji aka abontoge alo nsemala abongo wakwe eji o na me vase I kenya esa ha gbo a me agloba speech difficulty fiaba ama akon kokwa asese na ntobo wapon alo do glona unda akpada kafi kuna nwa alo mpokwa do ma vana nyi abale kala jojo mo jobo ni aponwe no na me ekpot kenya tie oba time to act afiaba na la gapo mama no zuba mala fama ye project ya okata la nwa kenya face f kenya face drooping a kenya arm weakness S kenya speech difficulty a na mi do tie mi kpoba nanam FAS ya kata la manchi a nke ojaba mi awo na mi la kwama la ba mi akpoba mi akwama aida kwaji kaba na wa akpopo alaba ma gava a gbeon le nchi fun akpa o fifi ankawe alo test kawe wawo afi doctor na agbobo o amada a alle nanam to malo agba ya doctor tangbana ba wawo mi afa physical examination akọ mi afa sogbo do aloba sogbo mi afa bp mi a check mi afa blood test wa da wa akpada bo wa leke nkawe jojo le mi afa wo mo mi a cho CT scan so MRI scan so kure bubu ayo ka anaba doctor na akpo banya tekwe labs deka yoko wo afia banya tekwe ama agbanya tekwe fifi nka o jaba mi awo alabana nam gbagbado ya mi aga akpo aloba mi aga agbawo ba alaba mi ano koji dam kaba ano kama dam kaba ndudu yoka anam mi afa lamna sa ike mi afa jia wo donyi ha wa we jaba mi ano dudu ma jaba mi ado mi sogbo ma jaba mi ado je sogbo sukli ha ma jaba mi ano ado sogbo ami ike mi duna ha ma jaba mi ano ado sogbo na na ma ami ha jaba mi aji ami ni ike akpada mi anchi kula mi afa amachian alabana mi aga ala doka kaba lo nanam gbagbado ya magava alemio mi apa body weight ha mi atun akpogbo la mi apa kamada do mo kaba alaba mi apo alaba nose ba mi lolo mfun alaba mi ano kamada eji alaba na mi apa weight o na adidi maga yiji fun alaba mi agava lolo fun apa abale edoma na ozugbo gbagbado ma le mama alaba mi akpogbo ba nkawe amadaka awa alabana nanam adoya magava alami magava jami aji pata alaba mi akpo omo kata no ozugbo adoya amadali ho yo ozugbo ule achika doja alaba wo yeja no achika anom eshiai ika na ozugbo time ko jaba wonye alaba wonye de ayiyi ma yado yin ha na mada ama mako ado akwụkwọ a onye na bụ ụtọ yi na physiotherapist bo one or exercise video wom alaba ama na tonwa wo na dole ento adokwi eshi alododo ha le vevie to le mi adolo adide mi aga ko do na ado mi adokwi ji lili ke awe mi akpo mi adoki de domaga shiaga ma mi edo wo mo awo alaba mi ayeji pogba mi edo alo mi edede ma nwie de mi apa mangbo klo mi apa chikuchechi o ha malaba mi agbe odi alaba mi ayeji adri abale ke magble dongwe na mi apa ami odudu kla sugar kla mo alaba mi akpogbo ale ke mi adri alaba na magaba agblon la mi anchi echia mi anu sogbo mi anu chi sogbo echia ala vevi mi ando nya chike ike ojebe
mia yijano no mia gagle chidi crown say the name kwa alaba mia nochi amadogo mautango na bo yo plan na bottle ika no yo coach adama yo no ba minute ato the share da yo no chalo minute for the share da yo no chala mia we na ma alaba ya share ya chinano nyama na mi wo ya okata le vevie to le xɔmame ne wòzu be míekpɔ be gbagbadɔ ma le xɔmamea, ele be míakun ɖeka ve yiwo le be míawɔ ale be nenem dɔ ma mava alili mí o, yi ke na be míatsi teƒe ɖeka o. Ele be míakpɔ gbɔ nyuie ale be míaƒe lãme ne wòase ale be míanɔ yiyim anɔ gbɔgbɔm. Ne míewɔ yawo katã míakpe ɖe mía ŋutɔ kple míaƒe dɔkita. Authentic Mama, the 103.1 FM. Míanɔ lãmeseme eye míayi edzi anɔ lãmeseme mía viwo, míanɔ, mía fofo, míanɔ lãmeseme va se ɖe nu vovovoa. Akpe na mi kakaka. Akpena David Regina Tete. David Regina Tete. Enye nes le nuka. Enye nes le East Legon Hospital ame. Eya mafonu cho stroke untina mi gbagbado. Abaleke mi ato mi nya. Afede kade si ademe kule amadegba. Epika fra epe nuglon. Kasi obi afoko ebe emuja inkwevo epe abo epe one side ekude unti epe nuka fra eglon metambi akakwa bo wona de ko ehia be wa anogbokpo eya wenye gbagbado ma o no gbogbolo eya le gbogbolo ne evu mele chachanye ye ope susumenwe wa ye o course na gbagbado ma ye o ma odemenami enu yo wone be mi pona do ma o eya tagasia gama ehia be mia no koji de ano mia do check akpo leke ne ko open la me ko le ewowa leke open la me la mia no check na akpo amegede ado me na koji va check na obodo kriwo ales bojedo hafi wa adota koji amado ha no jedo a o me na koji ha oba ple na tikele yonto obodo kwesi afle atike le over the counter eye wa bako yonto wa feel be malaria yellow dome yellow tai over plena mikata mye wona ihe ameleme ya ke a amado to ya ka glo obo ya imejedo eya tame ye koji mekpo na dokwemo but the kana foko be ne jan ko be ekpo stroke egbato tepede obe science ado jesi ado vananami hafi stroke alemi ajesi ado vana hafi ka komya omekona nkudenwo ama obe jesi ado wonya meyo afoko kasiaga makobon la melove opela me anove ye pakpa de kaleve ye pa fi pleto amadoa no obe no konua o meka kona no nyo no konua enu kokoa eya agadeka leke ama na konuko fe nukoko nku mekata na afia be konua abe amadoa no konua enu kokoa ina tepedeka akpadeka efia be jesi ado ma o le fafia ma ne neleko ofa body ka ofa side ka ne bi akonuko aboya le venya lo afi apete le venya nye fe side ka tankpeto ebe jesi adowe ma efia jesi gedewo eya ta be mia no nkule de mia do kwunti eye mia no koji de aba ano mia do kwe checking up akpo bede no si anu le de dia ofe vu fe chacha le de dia ofe sugar level ofe nuka blood level kleto katan lebe na no yi diabetes mi o katan lebe mi no checking ka ko me wonne e we be only one time ko ne stroke nya 4 ko evo na chita pedeka mi do ta flache na me yo katan edoma le hoho ke a ofia mi nu ko lebe mi awo obe ahachu no cigarette chu no ame yo no na we kafralo cigarette kleto yo too much ya obe mi atoma madidiwa adomi agbo eya tane medibe stroke na dogbo gbagbado na loko obe na jujo ha chunono na jujo cigarette chunono ameyo kata obe ma na nyanya be elebe na no OBP check kabakaba na check OBP na check diabetes na ikoji wa do po ya gbomiele nene ikoji ko aniyo kata wa afia wa na nya be o sugar level ele too high alo le too low diabetes bi ava BP nyo ele kake ume yi ota omenya obe nene ekpobe ele becoming so big very fatter
nene vale lolo akpa obe edolele ma nene le lolo akpa neme le exercise wo wa ekema nele edo yona dokio stroke yona dokio ma amado me wona exercise ade kekra no nya foko odu no oyi kaka ugbokleto aw amado bo na mezo kwevo meyi tepe meyi dome kwevo na yi dome babu rank achoka gbo menye exercise ma wo exercise na ebuka mo kata nako ne ebuao na cha ne buao me le chacha ne buao kata he le tepere ka he ebuao metanka le mokpo acha le edokavio me ayita me aba wodo atrogbo wa ekema na kpo stroke eyata ehia be amegbeto de sia de obe na wo exercise ne kpo be lololo akpa do exercise ne na blood okiovie ne ami le domena wa akpa obe yama ami elebe fata na didi poto iyata meyo he ololo he obodome amisondo wa edolele wa covenant last minute iyata na wo exercise na wo nado na do ama atikedo amagbedo ado didi doku poto vie yewenye causes of some causes of stroke ma glomele amado be stroke le pomena hoho pomedolele wonyo amade le kpo na made le stroke lo pomekpo obe le lakli be won na le doma eyata le be won to na le nkude doku na no check up de adunu nyo na na kpo doku ojibe edoma ma vagbo wo no vi to lao eye wenye adoko medejesi enye pele opete se kakameti ma to asijina o ado eglobe science ado amado asanye ke o akpo na okpo enu ya le jojo da mieji kwa wa ikoji kaba yanye amado ane ye ya de alo stroke gbona enu popo menya kapo na wo nene le nu popo lopete mata wa dibe wa donya una o na kpo be no be yoponu kwa o le find it so difficult aponu ebe adewe ma adewa obo body katan le weak o le tired o le feeling tired weak o mata be yo zonyo na kpo be didi ton kleto sanya dowe ma amade wa be no zovieko o le feeling dizzy o nkume na no tro videko no le na de wo ko be nkume le yo tro kleto o be sanya dowe ma amado kro mata ka zonyo no zovideko didi ton o zovideko be sanya dowe ma ameseme na no nkula de dokyo be mi ano de die ke enu eke obe we should avoid enu eke mi atasi agbenonovando practice ado yomi wona eke he na dove a eke menyo be mika no sugar do too much o amado wa do secret no be yo no cocoa na sugar mete megboji o manu obe too much of sugar and now edo and now diabetes ban up and now stroke but then yata mika do sugar too much o amado ne eje ha mete no akakaka wa o madu yata eje fun dudu amado wa du jeje na teme abe ao mi potoji de nene nyale chichi do 40 years and above ko lebe nado wa sugar pleto na je reduce na notino halfway ne matewi kaba wa atasi enu make oko deviade me ne tese na no meka kemika chomo sugar alo sukri ha the same thing sukri obemia adri vide eje ha mi adeji poto ami amado no be yo watadi de kala ami nya awo ena na fat eba ami too much ami dudua ana odoma anabe ebu kata na blale la menao ebu ma lak nka ebu amata no chacha ayagbo hopeta me ayi kaka ayagbo awodona onio eyata me ka du ami too much obe mi atasi ahachu no ahadno lao cigarette no lao obe mi ade eji akpoto ne medibe doma na lokwa ke obe mi anochi sugbo mi anochi no vire kona nochi elabe echia ede na nu yo onye nu henu le domenami le bukame dano dem ano dolelo plom eyata mi nochi no obe mi anochi sugbo ga siaga me ko make sure be enochi elabe echia ede na nu gede oda le domenami le lamenami le bukamenami yata mi anochi sugbo e ka glo ha be mi ada alon mi a find time amlayin adalon e gadidi vivi vova le kike me alegbegbe o me ka po time na mi anto mi adoku be mi amlayin alon na dinami fine obe jagbagba na have time ne na amlayin ne alon na dinao alon dodo nwe ewebe wo pen la me agbugba rejuvenate agbugbo adodo hafi na foko na kpobe le fine amado ne mi kpobe o ba don kakaka no for na kpobe me feel all right oh yes
Alododo aobe atike onye eyata mia find time to sleep a lot so that mia system operate very well. Na mia to mia doko obenya seto menye abaka onyo. Sister Regina Tete akpena obe efianomi to bagbado unti stroke unti ke ameyi obe nemye ledo hoho a edo lemia mia toko nyebe mia ikoji nene ikoji wa ko dada tike jiwa dokpo nene ya tike ko nawa anu ede yeyi eko globe na anu ede game ke olebe na anu eji eye na anu ede die eye ne ovaleji a wano check you akpo wano dokpo eno wa globe na va office yo krapo wa bano heo aite fado kojio amo wano massage vivio wona awebe atenwa gbogbo ava ebe mi adunu nwe amagbe yo anami vunwe amagbe enududu eke anami unse nududu ado le mi antomi nyabe edolele sonko nye ka kemi edune mi atami alen kude mi afen dudu nyaseto novi menye abakel se ha ha ya hafi ma yiji klagbaja na Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1 FM. Hi guys, my name is Dunenyo and I'm listening to Hey,
Authentic Mama, the 103.1 FM. Gade minute blanc item voix 6:36 p.m. on Top Radio 103.1 FM Authentic Mama Emefa Dunenyo Borborbor show when cosumnele to the lava vow official of Ikenela I judge Namunto Bele Towaji le Top Radio Pabalaoji Top Radio amele kokomlemle 40B Royal Castle Road aji miao to enye Top TV ene debi our advert le mia Top TV G alo Top Radio to kwenye benava na kobu ndabado circle na va Africa 80 suspect top wala fumako afi na do traffic light ele first traffic light le circle afia lo to New Tower akpo Top Radio bia mesi amebe na Top Radio me akpede until our advert now adobo blow onuzio Lucian make drum na le ame wasenko you waple na oyeta na to be aware allow me advert now job la si olo drinking by la si olo allo product or services are there allo herbal hospital na clinic na whatever you do come to Top Radio or Top TV then your advert now me akpede until nyape rate are very very moderate but I'm a siame poku aton adobo blow no alternative ya wo advert like Top TV low Top Radio jia makonye no ba now na yom sia makpede unti nya bobo now na wo hana to advert yom le 0244 manya fifie ya akwe dada nko 0244 066752 0244 066752 0244 makale yoke 0244 066752 Ekema
0244066752 eke mami akpeda wonti o mafia o emo aleke nava aleke guy ke mia ho aleke nawe ye mia no na le TV agilo alo le radio agi e ta meka von crowd Nenye be MTN to do vona anye uma na advert wo ka ba keregbo o leji kalewo advert wo ba keregbe no vi do boblo onu be wonu na no tamena o customers so yo katanyi e ya ina be vovototo le businessmen pela me yo la kodi be yo business wo do me la be ame yi me da se le ga won ame pona ga o ame se me ke da se le ga won na nu fa yo e pona ga la be ga ne na kwa trogbo nene le stingy ope galasio me o mano du vivivi e ya ji ko nano du wavo ha maka pope o Novi Turula Top Media Group Top TV Top Radio on miko program ade to me e kenye chonko na be Apomundin Festival program mibe la mesenya open nka aza la mesenya opaza alo la mesenya oji papaza yemye chonko na be Apomundin Festival leke mi akpom nya dokyo aleke mi akpo adram nya dokyo avado nya dokyo po be mi ano okay mi ano nwe yo katan ya nye program ade mi chonko na be Apomundin Festival Top TV Top Radio mi ape wonaye mi wone epese ape this year eleji gong le April penkeke bla bevo Delia 26th of April 2024 exactly 6 a.m. le mokola Africa wana anoji le mokola 31st between the mall and the fire service 6 a.m. till your mama calls you. Authentic mama, the 103.1 FM. To the love of Vaola, yes, to Christmas, 6:42 p.m. Gade, minute blanc and never live, le Top Radio 103.1 FM Papa Logi, authentic mama, play Dunenyo Borborbor show. Thank you, Seminal. Miele live, transmitting live to 40B Royal Castle Road, Ajile Kokomlemle, Accra, Ghana. And we are live on Authentic Mama fan page on Facebook, as well as Top FM online on YouTube. Then the Miele live, le Gh-CEANA TV in North America, Gh-CEANA TV on YouTube. In North America, Tamia no video katamia dada omia for you katana nuka America to come yole nkonya sam yole UK yole Nigeria Cote d'Ivoire kleto South Africa kleto nkonya sema mi salute to mi kata Gh-CEANA to especially makomon popoya okay magbona makomon popoya de ne mako adogbeto he dena miano vio
CEANA to mako mon popoya madog betohede madak betohede na CEANA to call CEANA Council of Ever Association in North America. TopRadio back correct. Ole Ghana, I open executives over to Ghana, open eximenola, obo president, ekenye Dr. Nuka Nyamadi, Dr. Nyamadi. Elle Ghana to come, elle delegation at America, Vato Ghana, FPRO, Afeto Steve there, former president, Afeto Dr. Abochi, Nat Abochi, Brasami, Pepsi, sister Ama, Bobo Katan, Le Ghana to Koyamo, so, over. There you have at the New Yo level wole Ghana to come like amonuto medego ekoyobe commissioning of programs which are me no peki jake over commission 6 classroom blocks are there o2 CEANA to me no view America to come in vegbeto TopRadio back correct. o wodeka oduanku afeji o melefemi kolendru kolenu kwevo o lavovome le dog sesen wo edoreka veton america le do veton wo kakia obe aode afea afekoye yata iwa donko afeji yata opu apo rodokyo leti efese afeme eye wo do azangande azan ko duna o egai ko poa o ko wona nade le vota amonuto me pakpade yata o wonu gede le Ghana de come le Togo, le Benin, le Nigeria, la be yewonya me yo katanye vegbe duko yo la America wo de ka Togo to yo do vegbe Nigeria to yo do vegbe Benin to yo do vegbe le Ghana duko yo do vegbe o wo de ka yo association ma eyata odwaza o na deko nu ableke mi wona le Ghana la fi edwaza odo fia no bodo kyo fia nyono fia ncho okpena me ocho Ghana cover last year Speaker of Parliament, Honorable Agbambaben, Eco delegation, gbogbo adocho Ghana ko yi CEANA, over drazan, plemia to le CEANA, banaga ha o la fima, gama fuku pleyon tope jojwa, cover le do la monotome, ta unchole, peki jake le match, pen keke bla vevo, toliama, authentic pa makpede, CEANA tope delegation so, myeyi, nyeba commission, classroom block, fine ones, open tinye, nu san pepe. Nene make ojo oyi ba kat so like atefebo bole amunu tome pak pabubu oyi Togo oyi Benin oyi Nigeria fifia otro gbova Ghana to koyame eye o leta jatramdo ajo akaya America to come avaje dogome nene make eyata mi dak pena mi CEANA to kata especially President Dr. Nyamadi Pilefe delegation so yo le Ghana vawo dona Ghana to koa akpena mi members so kata yo le nkonye sema mi fochi abotanami dononami nyawele doji mauna kairami adon semi be dona jejinami mianagbe tegbe eye miano gadom dafe anono womnami akpenami mauna irami mi dakpenami CEANA to next week ma hoso eye mi aponu yonto waponu chonu yova won eyata makosera fi akpena CEANA de ko olemia pom eyolemia nkosem live elabe oleve the program promote l'America to come here. Okay, novi todo lava vao meno globe Top Radio ya kle Top TV mieko program adede to me 26th of April 2024 6 a.m. le Mokola 31st fire service area la fuma obema Borborbor Apomdin festival will be coming your way. Top Media Group, all the presenters, all the DJs, workers okata in collaboration with Midimafo Herbal Hospital. Midimafo Herbal Hospital. Magbamakwenye Midimafo Herbal Hospital. Yewenye myape sponsors so wakope nurses so doctors so wano Mokola pele Top Media. TopRadio back correct. Eye mi ava awo na de DP obena vaba do doku opo FMA he vaba check doku opo FMA he nurses so wano mi adome doctors wano fima ye mi ana me monu popo bena do doku opo FMA he ene do doku opo na de leg gbegble sugar ple diabetes ple to watch now eye wa fia o atike ina ba ple na wo be wo hana no beti eyata
Top Media Group, we are inviting you. Top Media Group, in collaboration with Medimafo Herbal Hospital, as a sponsor, we are bringing you Apomodin Festival 2024 and Mokola on the 26th of April 2024, exactly 6 p.m. Wanakata no Femi live, Miekpe Mikata Mokola Obenano 31st, between 31st and Mall and the fire service area, the Mokola fire service area, 31st and Mokola from fire service area. From Miano. TopRadio back correct. Eya tamie pe me va ba check dokyo fe ma hetoi o me lega holasio va ko na va check dokyo ene check dokyo ne dolele kelia watch now atike ke na play wa na nya eye na yi aba play fa eya ta va ne na va pojijo ne na check dokyo free me le health screening was free. Meow Top Media Group in collaboration with Medimafo Herbal Hospital. We are collaborating, bringing you the 2024 Apomodin Festival. So don't miss out on the 26th of April at Mokola Fire Service Area, Mall and Fire Service Area. Okay. Nya iwonaji. Miss ya debe afe makwak bajave na mia. Enu yuwe jole kosra mepeta kakao pedeko. Yeah, na mekata mafu agbaja eve afimia vayi enyamejoji. Tudula newspaper headline segment do nu iwe jole Ghana de come ko makata ko nena sen na mafu kenka eva do ko to mena na jira do kyodo afi TopRadio back correct. enya jojo gbanto enye be abaleke mianto mienya 2024 ya enye election year nye gboko dagbe le December penkeke enka andrele agbe Miaka Buatia Duplola ye eke anongo na dukoya benu na zo adu ne dukome nanyo eyata miape Duplola His Excellency Nana do Dankwa Kufado uncho ai ma mekpepe ado cho brochi vagbo lefe office ya Flaster House eglo na obe kaneji na obede duko katawa relax ela be yada sile zikpe free ejrede ke peacefully Yima vunya maso reke ma va ya da sele zikpe una ameke du come vio otia ebe ameke du come vio otia yako zikpe adesi ya ta meseme na dejidi vande kema no mo be vande kema na you ameseme na dejidi ya da sele zikpe free na TopRadio back correct. ameke du come vio watia ya ta du come vio le mi agbo Miano jajrado wo anu kule de nunti aleke dole miawu aleke emiekpo dole wo aleke nuziology na minwele pepe efe nyife zozoma ko compare with efe vayi efe gbogbo yo vayi ya leke no na o pra leke o le fifia ye na ko wo choice e yata miano kule de nu mekana madeke ha na blemi kle gao novi noko gave mi adria kake meka dra wo right so tia I'm making a susube efe ye ma enonyo na yu aleke ole fifia lo 50 tonyo wu aleke vai ta minon kule de no nya jojo evelia uncho a mi for le weekend ma mi se be enya deva do the social media Ghana de kokata TV radio amesiam no glo enya mia no vi egento owo konu de konu TopRadio back correct. Yanovi egento obo dekonu abeleko wona dekonu le eduresia de mene yo ha wo fe dekonu eye le dekonu o ma o ko de viade ebe ko fe wi ve be eko okona nchu ade kenye ofe etronuga le egenple egengba yaji abe esno ene e amegede obe Nichu akofe bla ade voton devi akofe wieve leke wako devi fe wieve akona amen enchu efe bla ade vo eton amofo nukleto kakia miano vi gento over de gomenami be ao menye sigbolo edekonu onyo yo le wo edekonu la mesia meti afisi afiki mi echo amia pete mi wona dekonu yo ha yo botoema e yatamareke mikanonu po cho yo bo dekonu wo kebon menye de yoko de vie konna nchu abe wa de le physical ke bon gbogbo menyae TopRadio back
obe enuike yo wa gbogbomenyae yo wa gbogbomenu yo wa mi kwele physical kake menye physical penya yo menye doko na nchu physical ke bo gbogbome penya onyo wo dekonu penu onyo wo e ata mese mepe jinade na dede menye yoko de vituku ko na amechichi ma bekafra wa no gbodo or something o ke bo gbogbomenu glom yo le dekonu amese me na potogbo pe deko e anyanya velia enya tonle enya be imemele no profifila ya fuel prices went up again. O dade petrol jike eyata fifi yemele no po keme vadra ele maje petrol 14 cedi plus. Diesel kleto no vitodulao o ka dade petrol ji eye amegedo le no po especially drivers obe leke tutu le jojole dikoya me. Didu do mata onade ke de adele petrol ji na mi o ha. Ye wepo no be mahama pe yeyi ma petrol kwasi ka ke fifie ko bova oboto kraka vawu TopRadio va kore eyata du comme viola avifam ela beno dade petrol jiko wa dade enu oji la asime nyono kata wa dade obono ji tomatoes mi plan na 5 cedis ai 10 ai 7 ai amesem le konyifa epukulao driver so kata le konyifa be eno bi apeke mi du comme viola be du comme gbele hoho $1 megbeto wum hoho eyata no ka dare petrol jia efia be no ka le west no vitodo lao drivers o mi ayo le ye yinwe toji leke mi kwe du mevio o dare petrol ji eke akafia be o le dadade enu si anu jigbe lasime eya nyenya jojo tonlea ke GPRTU to le gboglobe Ghana to mi no jajrado wo elabe yo go dadade lorry fare jigbe ebe du come view mi no jajrado wo elabe yo le dadade petrol jigbe next week ekoye ko wa dade petrol ji yo le calculations so akpo be percentage ka yo akọ dade TopRadio va kore percentage ka yo akọ dade fare ji ha epudo gaji yata next week la pokasi a week mi do fifia nya jego ma mi ase yata amesem na jajrado wo be leke ne drop to kanechi va circular guy ko hwa o ka go dadade jigbe na no jajrado wo du come penya we ma du popolo penya we ma mi anon kule de no nti no victor lao enya ma mlelia ya nye low shedding timetable Gh-CEANA obe Gh-CEANA a report ECG na energy minister nyato mi pobe dum sova le Ghana o le gbogbo be menye dum so yo ka kemia make o la fet na we know mi nya be it is dum so ya ta menye yo we na va glo na mi be dum so yo lo menye dum so yo ya eva le duklola kokwa pe ye yiji eye wo glo be nya tepe dum sova e wo timetable amesa menya be egba light na no gbo e choma no gbo na anya leke na donuji na solimelo lo do mekleto kakel lemia to yo pe ye yiji a TopRadio va kore lemia to yo pe ye yiji a o mele diti be wan glo be dum so nyo egbe mi duklola yi se o takpepe me heva glo be eya dum so melewa egbe mi tututu ho blon enya foko fie me ko je dum so wo isiji to je light o chichi eya ji komiele leti eton so la po ya mi level edoko le light o chile tepe si atepe leko le gbowe leko le mi pe area alo mi ya light ele mi agbo na mi ava no mi agbo mi atu le mi pe area ava no mi pe area fifia o le ba bia to jidudu asi ECG to ha si bede wa wo timetable na mi apete mi anya bede kaneshia egbe Monday morning light na no foma alo ashama Tuesday evening light na no fi alo wa chijo alo kokomlemle la fia Monday alo Wednesday 9 o'clock and kakia ECG to mele ditibe iwa awo low schedule timetable TopRadio va kore elabe o mele diti duplo ha o mele diti be wa na du come view wa nya bede dum so leo eyata o meti bede ECG to wa timetable aval ka academia to de nkugba to mi enyu a babiama nkugba to mi enyu le du come ha enyepe babiama miewe le no feel enu light mele mi agbo no egbecho nkeke ton keke ne yem ni le gbogbo be menye dum so yo no ka onye mi wo timetable ha o metibe you our timetable eyata Gh-CEANA to over report ECG na energy minister be energy minister na yo ECG to ne wa akọ timetable ado adade go na mi kata mi anya
ne mi ko timetable agide mi anya bede nya me yo le North Canisia gade le Sandia o makpo light nya me yo le kokomlemle gade le fie ma mi akpo so da me sem na plan e do kwenye na watasi kafra amede globe movie nu ya wo no vi todo lao ao eno anye eko na eno anye eko le be mi aglobe ma anu be bio dumso le Ghana ye dumso le mi afeti le mi ape doklo tepe o menya kpo ya ta ECG na wonye ye wako timetable ava ya blog ko tole ya ta report ye wonye nya jojo ye le mi asinami egbe fian ya no vi todo lao it's time let's go on kenka agbaja. Hey Baba, what do you do? Make you change Shakara stage, make I hear proper program for Top FM. You know, no say Emefa day on air, Emefa authentic. TopRadio back correct. TopRadio back correct. TopRadio back correct. Authentic mama, the 103.1 FM. TopRadio back correct.
Hey Baba, what you they do? Make you change Shakara stage, make I get proper program for Top FM. You don't know say Emefa day on air, Emefa authentic. Top Radio back for Ago Ganato, Unquenya Frangoka, UN General Assembly Hall, Mashama Naruto, Authentic Mama, Emefa, the top 103.1. Akaka. Konyenya Joffrey, Kofi Abolition, so I break down my door to Authentic Mama, Mamiraber, Gadema, Passer Gan, Shiki, Koshiraber, so Gaton, Passer Gaden, Asenya, a Popanya, a video to Top FM, Aquanami. Top Radio back for Authentic Mama, the 103.1 FM. Okay, todo lava val, gandre minute andre ton tu medofiena prophet ogle oho medo fiena ARS tope prophet gan no laga le anyako bota eyina prophet one alomnya antomya pe prophet ARS tope enu no laga le anyako bota prophet
ble ho ble ameyo kata do to kata ile ekpota anyako pota le ere cheche ma mission house am be akpena me do gbena me prophet ble ho ehana yina okle ape koblibo la kata Authentic mama, the 103.1 FM. Matiti kram ya iwana ji mi ado phone in segment me wo so leke ne susu chunu yo ne sewuti ejole kosra me epeta kaka ado susu blow ayina afeto medofia ina afeto gidiam justice jam vevie Apeto Gideon Justice John Vivier la USA la mian kosem do de haji. Ista pecho benyena mi la fi malu. Authentic mama, the 103.1 FM. Hi guys, my name is John Dumelo and I'm listening to Authentic Mama on Top FM. Authentic mama, the 103.1 FM.
yina efonye Geoffrey Agbojinshi efo Geoffrey Agbojinshi Aigbetanton efonye Peter Adra Anya Palastanton efonye Francis Nyonyo Medina Municipal Assembly ton efonye Amos Akoli Davi Gifty Agbojinshi Newtown Lafi Pele bubu kata efonye Gallon Spinters Road Pele loloto kata me miss mi alegbegbe esovie mabu mona mi miayo eye mi adem ya so bloto nu yo mi sebe jole Ghana to kon pede ko na do kana ame eton egbe mana mi ame eton mana mi more time be mi atawa request ela be me miss mi alegbegbe Kema kumonu popo ya madofie yina enye to nyepe efo de ka be vene apeto George Opon ele USA is in Virginia allo fika menglo me dogbe na fo George Opon afisia fi kenele a hana yina to hede Authentic Mama, the 103.1 FM. Medofia yina efonya de kabeve afeta Enoch elen konya sem la America to come here hala Virginia efo Enoch hane yina kwa pe kobli bola kata menya be mi miss ape hododio na me la fima Authentic Mama the 103.1 FM. TopRadio back for it. Madofina nyeto nyepe anti de ka be vene nyepe anti oyebe mama ngoifia the first to peki chame ekoyobe damauto undinya ekoyo le ape le enuya title nye mama ngoifia the first to peki chame Mama nchopeta weva do Easter, a weva wodo kakaka, weva zukoche na mi ni duazale, EP church, at peki chame, Easter ya. Odo dio now, mama, medofia ina or. Authentic Mama, the 103.1 FM. TopRadio back for it.
Metofina Afeto Francis Agezo. Afeto Francis Agezo, Daddy Metofina or Menyabel and Conyasem. La Fisafrican and Lefin Alezayama. How do you medona me? Anglo Bidio. Nadu de Haji. Yabekenka. It's the page of Benyana Jamaica Tamia Yome. Authentic Mama, the 103.1 FM. Hi guys, my name is Dunenyo and I'm listening to Authentic Mama on Top FM. We are very happy to Chabibena, La Mafia, Authentic Mama.
Vi todola obene voile so hands and the door the confiato. Obe ne voile so hands and the door the confiato. Yata 7:26 p.m. on Top Radio 103.1 FM. FM Authentic Mama Emefa pledge to Dunenyo Borborbor show. When Kosemnele live Egbe the 6th of April 2024. Novi Enyeto Jimle April meta April Vimenyo very soon on the 22nd of April. I'll be celebrating my birthday. April VGG menye eyata April diokata hododio nami medo pepe jogbenyo nami dongo ameyo le celebrating their birthday today. April is born no first kakabaka the April the ending. Maybe happy birthday in advance to you all. Happy birthday to all of you. Yenye totonye anoji on the 22nd of April. Ye madunye pe birthday novi mawe pokuliko ke mia America vadokwa ya akolen kudon akpo fojo free agbojin shilafima mia no jajra do wom mia koleke mia we pokuliko me common popo ya madina apeta Kwame Orison la USA elen konye sem lai efo Orison Kwame gbadegbe do efo ya ever nam surprise I was so surprised ejagba ese nkonye lenye penu na okata me ese nkonye e timon cho imova Ghana de koyama ever nam surprise efo Orison Kwame akpema ona do tepe hododio now la fikene le US fagbeji medogbe now to hebe. We love you so much and continue nena ano nyankosem
ne a support me a show ya ona me. Thank you so much in advance for Kwame Orison. Ele live, le Top Radio 103.1 FM, Authentic Mama, Penko Semnele, say that? Authentic Mama, the 103.1 FM. Yes, Eyama S. Okay. Novi todo lava vao mia aiwonaje. It is time. Be mia afo mia aho mia penu chocho kakia messages adova chimegbe. Be good evening, the only authentic mama. I was away from town today for a funeral at people. I am now back home listening to you live, authentic mama. Okay, thank you. Be egbo walenko yesem. Apeto Emmanuel Ameganshi Emmanuel Efogamele Ele Medina Kle Sunokle de Fiokata. How do you know me? Medofian for fe na me efo yima ameganshi aka fo gamele pele afe kobli bolakata medofian na wele toaji wele dowom le background na me mauna do tefe akpena o yiji na do de hike bolaji apeto seda amekele hapo yanye Authentic Mama, the 103.1 FM. but drama kayo hadra moje yo Top Radio back correct. okay. Nyelechi message over lately. I am la woman Dunenyo Dr. Justice Williams. Dr. Justice William. Elenkonya sem le 37. Of African Elenkonya sem chia doc. Thank you so much. Continue. IEG ano authentic mama from nuka authentic mama show sem. Dr. Justice William, Afisa Africanella, 37, Lenkolen Sem, Akpe, Nyareleji, 37 Dr. Sokata, Nurse Sokata, and all the patients Sokata. How do you know me? Mekohaya, Bemako, your domi, Shane Yale Moufen come. And I know me kata, doc. I salute you. I make a have bien ale Authentic Mama, the 103.1 FM. Hi guys, my name is Dunenyo and I'm listening to Authentic Mama on TopRadio. Davie Emefa original one. The authentic mine is authentic. Efo Joffrey Kofi Agboju in Chicho Aigbe Town. Ebelemian Kosem Claire and Lie. Eyata Ahodo Diona authentic mama. Okay.
akpe nya you wanna ji na yom azon ye ya de be na yo le 0244066752 0244066752 ke before apeto Amos akolibe authentic mama 1 ayiko ele authentic mama fan page aji authentic mama fan page me told me like page me follow me share links and me no view we are also live like top fm online online like YouTube me live like Gh-CEANA TV on YouTube le nuka North America live also me follow me like page or me share now. Hey, Kwabina Freedom, Sister Emefa, good evening. Oh. How are you and the family? We are fine. Apetok Pogo Kojo Goswe, good evening, Sister Emefa. I am watching you live from North Kaneshi. My greetings to United Voter Youth Organization in Kaneshi Zongo Junction, and I greet Mr. Seth Dogbe, Semenya, chairman. Okay. Mr. Semenya Dogbe, Nyento Hame Dogbe now. Meson Komia Quetiti, Mr. Hosi, Ebe Midu the Haji, Mianovi, Pogo, Kojo Goswe, Eleha Biamnami, Ebe keep out the good work, authentic mama. Mary Rose, Sister Mary Rose, but I can't remember the last time I hear or see your program. Kudos to you, watching you live from Sherman Estate, Musuku. Thank you so much, Sister Rose. Akpe. Me no me afa message so send na man no klena me amegbanto le kaji. Hello. Oh, hello. Sister, where's up me to? Ebio. O fonwenwe de. Me fonwenwe la sister me ko so kwa. Mauta lo sister kai. Sister ka file yo cho. Nima. Leke mi ko do Easter. Easter kafi. Elekaja. Hello. Oh, I'm let's serious. Me kanji be my jikple and no babubu. Me da kumagbo phone ya off. Novitola Yomle 0303-944-864 0303-944-864 0303-944-864 Yomle Yajimedota Flache Akpe. Hello. Where's your sister? Ejagba. Let me call Easter Edapa. I see. Let go call ya. Akpe. Yiji pede ko nu yo nesede pede ko de. Nka ele na agbocho de hun. Oh, no me ma gbo ko yen be. Onenya ni nya be life of here. Dum so me ni le. Oba na mi ablebe dum so me le. Ba ka na nya ko be life of. Na ko be free aba no be ndi se da ba by heart. Oh, edukele la me ni le flowing. Baba ne mi apete le Ghana di le. Amevele toji now. Oh, no be pese ha. E na nye panty.
Oye na be antiema. Ele nima. Eya nye one. Melissa. So for mommy, I don't call them mama fee. Okay. Okata. Le ni tanu tuome. Okay. So le gade nyento no so. I don't call them hero. I see. But now. Okay. Hello. I wait up metal. Bekuyo, wele dojilo. Madakuyo nkode. Alamkoye Veronica. Sister Veronica, Leo Chofika. Mayon to Agave. Agave. Akpe elevota. Moleku Malagave. Okay. Akpe Yijinam. Moleku Kumada, Panogo, Katakata on okay. STM. Well, I'm not a job. Mamuda Kaka, Mugagu, how Katakataji, Mauna do so. Okay. Or now I'm a settler at the Gh-CEANA. Okay. Amen. Amen. Do kanelo no to etonam. Baraku. Bia kanelo no to eton. Baraku ku madia haraka hajira karele la gina kobla pepe la vanobodo. Sonya nyong to mausi. La baby. Okay, o captain was sesia. Kaka. Hello, Apameto. Oh, TopRadio mama. I phone ye Joffrey Agbojinshi. Yan to le ni ara. Agbojinshi for me okata like better. That's ya mo o ka to ko ti. Where's the trap unto ha? Yo, how is that of? Akpe. No, ya wo do. Akpe. Daje mama. Efonye. Gbewu fi a o ba o de nta efobi evavia. Enya le gomele dama, do ba tronya, ba fodie yodi na. Do de so ka enya ba di hori. Yo ba tronya ba ya fodie yodi na ta. Ne do ya da ne to be ade so no de so. Bo we be na nyam so, me te fodie ogbo wo. Ka de so ari ka ya te me te ga fodie ogbo ge. Okay. Daddy, no ba yo we me nyonye bo bi mu wo ni le. Ka ko to mo ba du ko ba zunya no mo nya ka go go. Okay. La top nyangwa. Ma de to nya dun so. Ma de to o ba de ma money. O ige ayi de o je bo. Agba o ba o pe mo nya le ke o ga ti atu. Okay. Ni ka ta nyenu ya da ti da ke fare. Ni re ba de ga ti. Amevele toji. Ne un to pe nya de to be bo kwa mo ya go isa nya da ne no kata na ne nya de to mi ko kata ni le go isa ne no kata okay ne na igbe ta to pe no lo ni to kata ne be go da pa pe de ko la akpe hello Apameto. Okay, I am le 0303-944-864 0303-944-864. Elle live authentic mama Dunenyo Borborbor show. Nye le phone in segment amme. Those who block to New York se bel jonti 03. Hello. Already have you wezo Authentic. Mami. Yo, authentic Gh-CEANA. Apameto. Madakuyo, la sistaka.
Accra Newtown, Sister Florence. Where so? Okay. Nenya matia kwa mada kukude so lebo hospital kano na ni dachi agama nenya yanko kama yoma kereyen tonya do the 1-on-1 Sister Regina Tete. Regina Tete, thank you. Evelia what yaope yawa nenya boba no ko tolen twashu if you have to what ko trunya boba manya do you know the yadam na uchore no no tomali ho nyobe yale edewo ucho botoma no ucho botoma tejebe de ya botore no nyebe ko ni ko na mama ta program ara le diada take aroba no no tolio no so ko manya meton kra o supo ema dia no mo li ko ko de ucho outside. Obek bobo menya gblomu yo le tami o maton obek konu yo de konu eta o maton woni tanya ba mama wa entwa ro alo outside o mema eso ngo le finding out all investigation so mi anya onwe amebele toji do yo bia mado na ngo ka di jira siara okay Evelia ina goba evangelical church siara le Ghana amen akpe hello apemeto Mama ewe so baba radio fiamole de wala suma ya da kwanya academy nko de ka radio melen ko se nesi be matano jilo na radio le ele be na jole gbo alo na bobo si be matano jilo okay kanya Giva no mama gbogbo yo na nable ebicho katefa ko ele ye chofika mara kwa ba ele no fo chofika ele no fo chofika okay hello mami weso edo ele doji mara kuyo lo sister ka Sister Gifty agbojinshi. Marakui. Ha ne tanda fie nchwa. Marakui onye matedo. Esther feje gbenye na mi. Nyama jina o ha to poko kata. Pe mi ayi. Do ha to kata. O lesem na o. Mi ayi. Yo onye komando nye bade. O ba de konwe yo wo. O da dumanye nyela. Tami te obliga pa ko tami da se ma le wo to wi kwa. Yema. Okay. Ya avalia ha. O dum so bo ba me dum so. O ba yo ton kwanya dum sie. Enya ya mebele toji na o. Ma bi anya jinya lo kata. TopRadio ba kore. Ye avalia ina agodi si danyo football ba ko PGG de. Yeah, the magic is a job when you know kata. Well, kata wa say hello afameto. Hello. Okay. Hello. Where's afameto de? The room me follow any for. Akpe mi for you call kwa fine yo chwe. Mala yo chu Joje. Fika Joje. Joje pakpaka. Mala Doma. Akpe. Miele toji now. Leko yo now. Oh, nkonye di Tony Kweku. Okay. Yeji naponu miele toji now. Okay. Mada kwena kaka maula jirami. Maula kota kake doko milere. Maula komya tina kontino na masi. Amen. Papa na pa msiamo. Kwa biya Biya na meve. Mada kuno mi wale na tapia kana mabebo ele ga apa jare kana. Mada ku biya miele toji biya na meke na biya meve. Mada kuyo. Biya na meke na biya na apa ma fa agbaja ta ya biya. Oh, mada hana mamanye. Okay.
Akpe ase. Hello, Apameto. Nko klafina le yochwe. Efo bebeto Sakura. Akpe nyawe le to ajilo. Yiji nya kana bi agblo. Anya no kata maduna tumita. Kenya mesemi so to braba da do sakti da manya ko to masure na bokwe. Tu ye. Data madu tumita ba. Akpe. Ebele soma wo de pake obomanya to tori. Ayo den kura ya o ya o me desro ni ma re wa ko amre kompin ko. Ala mare de soba mare kompin. Papa be ami ko wa ya to ni wa akela bara me beta ni be obe popo ke popo to be ya 50 kilo ko ni le ya ko. Okay. Ame bi hala me te me to. Okay. Bye bye. Efo bebeto Sakura. Hello. Konye Borborbor kaba. Lamona radio alo na jola fimi asenka onwe. Yo. Ewe sofo. Yo. Ewe nye. Mauta lo. Apatoli dokwe ya. Efo ele doku. Oh, sister party for. Sister party for. Mesele mi agbo kaka didite. Yo, sister now hello. Make a back to me. Amen. Yechina. Yo, nyama senya odake obeke obenya kwe. Man. Eno no nya le ko le bono. O me le wo to de gomaji beta amegede menya. Tane de be do le wo jeji a masusi be amasi amala nya mi ke wo le hafi. Ka yekula fi majo. Akpe amefele ame okata le todom. Afunye de kale asiama oye be fuchigbe komiyone. Fuchigbe ela asiama. Muchonye pini dogola fe medie hane. Okay. Na waga dadanye ke mama the one who hadina mega value. Le asiama estate. Oye be amafio. Oh, Macavali. Maybe I have no to work of Fadis. Mami, stop at. No phone yellow, never still me at Bokwa. Like I'm a summer phone you a day. I'm a summer for it's a job when you mean. Namia Hotel, I'm a celebrity. Next time, I and you want to am a different next time. So, what I'm a number. That's never really not that still me uncle me a drug back. Oh, and I see, we know my drug back. You didn't pay the code. I doubt it. Oh, to my mom, okay. I go to the clover mom later. No, no, okay. I'm a veletoji. I now so. And I saw you go from the full family. You got to go to the 103.1. General estate, and the one of them going to Damascus. Mega value, Miapomatami, because Nanyado Piolo. Babanamin, Miapon, Betches, hello, Upper Metal. Hello, where's Uncle Puffin your tree? Hello, Dombo. Madakuyo, Uncle Day. Leno Foto. Russia, Maracuyo, Ichina. Maracuyo, no. You let it a job for 1 hour. Those are the Trocoshi for now. Trocoshi took me on the one and I come in a Swallow Takara over for the video. Okay. Yeah, my Kata, one account. The picture about the Granada would do it. Okay. The local Mansi Baba. Okay. After I pay the number. But Hana Dada Doris Uku Ikel Barana in. But I do Hana Viogata, the Russia Pichach. Yapo Sopo, the Vil Ai, Loso.
Madu hana ita. Later ita ni le ni na obenu. Akpe. Hello, apameto. Hello. Hello, apameto. Hello, Aweso, apameto. Edo miawi dawalo. Marakuyo lonko. Emefa. Papa. Authentic mama. Papa. Awe donye wana kana dukonya mo yocho labari. Okay, labari. Give am. Yo na nam le ko impresso. Okay. Claro la semana ba kata pagi wa yo na nam. Akpe, weso. Sias dina numa ali di problem amaka. Okay. Kaka de ninyo. Okay. Esta yo nyeba sisia ye liva nyanyama. Ajiba u amachicho jiba sia wa to kwa gbabanka. Sias di eli ku apanyo ikuli o wona. Okay. Kama nyeba ebi kafla de vitukia asia na dogbo kaka o woni na sisi apede kono amekenya fetch. Okay. Barakula nyatama. Yes, akpe. Hello. MLS akpe yita. Eli problem ho many basisia na you vote original. Normally agbozume kliko. Legere logo polo to smile. Yes, the annually obo konu onyo akpe konu onyo wona. Dokana meve yela. Do me ba tenumu. Okay. Asiamo pomo adam mato. Kaka anye mu wona akodde bubu sikrianchi. Okay. So you fia ye doka ado na de woga okote. Okay. Yes. Akpe kakade no me kokota. Akpe do na meve. Ma ditere wanaji. Ado benaka te pato kata ikala gebiama. Ado benaka te pato kata give away to belong. Authentic Mama, the 103.1 FM. Hello. Hello. Where's up a metal? Odo. Nko klafine yo chefo. Gabon last year. Lenu focho. Lenu focho la tipi community system na. Mara kumele toji. Kiaope wana wa mako fobu kwa kala ngobo kaka yonye nye maye mutu wana besha kuta. Evala muta bi wa hara gota. Okay. Evalu ngobele ni afan kuma. Okay. Ta konu onye uwo obodo konu wa. Obodo konwe. Okay. Ate enye ni afa akare chiya ala dum soba du sinsia nije. Okay. Anu manyo wo tada dia man. Okay. Kari chiya ba der temo ta. Manya la kulo. Amevele toji. Yo. Ma pia hana tanya kala koji. Libya amatezi. Okay. Le kavo masawaka umakata chukuji. Kata wase now akpe. Yo last caller. Hello apameto. Hello. Okay. Novi todo lava vao mi dakpe na mi aleke mi yo ye mi sewona ona mi 7:56 p.m. Makogbeto I said afuma mi se haya da haya cho sweet kupagbo enye evio pe hajila do metodika kake seda menye enu ya seda Sweet copper ajela siwa Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 Makomon popoya madofia ina efonye de kabeve ne apeto Eric okugo donu kle pape koblibo kata ina togbe odraje toko plefia fito togbe medofia ina oha nene make meden apeto David adai echo
todo mekpalime eke onye todo mekpalime tope you president eke yewe kom ye yibadu epe ya mepaza epe ya ma ona meye o kom ko todo mekpalime to o home yo hosum ye me wo program kata o je fiato je gato na o peki du ko ha me bobokrale me dagba oha oda asafotu epe ya ma metando abuti atogbo me dota flat na me did you overcome let me see eyata no vito do lao metwina todo me pale me viti okata executives for be na kleto okata nyawe wodo nyawe kwa medro nyawe unya amedro wo in fact yo jagbagba abeleka abuti ato ho na me na yo ha o le try be you a beat abuti good do na me Efonye walanyo jagbete bless na kle de vio me do fie na walanyo abutia vidi je okata efonye Gershon sister Pearl efo Price bless sister Gloria efonye Albert Monu me do fie na mikata Authentic mama, the 103.1 Authentic mama, the 103.1 Nachela siwa